April ni som kumsang ni som ni pali ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu jong te in javain chibai kan buk thau chawa kan video te like le comment te melo pek sakjal turin kan ngen bok chau ani US Oval Office luat tu anin thak don nge don lo ti chu presidential election result achu ma chuan riat nilo masela Republican Party tranga presidential candidate Donald Trump chu ramdang hroi tu ten an huta zeu zewa Russia le Ukraine in dona te Israel le Palestine Hamas so te in dona chungchanga te zona adong nem lea Joe Biden kai khroina hnuaya US sarkar ain heng in dona lian tak tak mai athen mek na mun nia te hian akai khroi sarkar thardinani chuan chakjokin malak ani donani ti apuang zarta Hetilai hian US President Joe Biden chuan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le akai khroi cabinet minister ta chu athunun thai chialo ni in ahriata Israelin Rafah City Beitura Ruamanna Asiam dan chungchanga soihona na in Israel mipoimo tak tak tenen Washington DC meeting hanai zon nuwa US President Joe Biden chuan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Gaza Norzui zel tura malak nale Ruamanna Asiam hi athilti sual lian takania chuwang chuan Israel hian in ka haina thutlung hi apom ngai turani tin anorzuita ani India taima chuan tukin jinglama khan US President Joe Biden hian Univision anti US Spanish language TV network nena interview anaya he interview hanaina hian Israel hindona chungchang chu tamtak soilanania Prime Minister Netanyahu hian indona hakalpuidan hi engai mudan tia hanzona chu Gaza indona hakalpuidana hian thilti sual hanaya asipaite achatir dan po hi kapampui thailawani atia US based nei charity group World Kitchen charity group member pasari te drone strike manga Gaza tha hanni chungchanga hian indona hi topsan lailok ani photlo chuan mipuita tanpui po thilhlom takani ti hei hian hatilanga chuwang chuan Israel hian lothai lowin tuna tanga nirup chungin in ka haina thuthlung hi apam ngai turania tichuan Gaza mipui tam tak harsana tokmek te eilein chungchanga tele damlo te liam tur te enkolna tur medicine lampang plak chamna jongjong te chu chomdol hani thaina turin inka haina ceasefire agreement chu siamani tanga solkariat chung eile bartur food supply te medicine lampang supply jongjong te po mipui te tranpui na thoktupol thrang ten tranpui na hi Gaza border mun tina tanga anduna lai huna anpek lu thaina turin Israel hian apom turani hatibok The Guardian chuan US President Joe Biden hian interview hanai masaka athutluk nakha tuntruma interview anaya hian aron thriatani antia achan chu interview hanai nunbera khan Israel tan hian ceasefire agreement Hamas hoten andu dananga pom hi thilharsa takania chuwang chuan mitangin thlengton nale mipuita tanpuina alu thaidan turkong hi ngai tu hatulani tin alo saitwa masa ceasefire agreement hi tuntruma hian Israel hian niruk chungin hapam ngai turani tin natakin anorzuita ani Biden hian interviewa asoizal dan chuan Gaza mipuitam takin nunna hanchan toa mipuitam takten liaman tur to boka damlo ten kolnatur medical facility tam tak chu acheto boka in en kolnatur dam toipo hanmamuang thonlu thei hanilo bokani ati tichuan interview hanai masak khan US President Joe Biden hian Gaza mipui tam tak torna ansoi rualin Israel hian aram venghim turin dikna chanvo anayani tin halo saitoa tichuan heng athosoi jongjong hi tuntruma a interview nen hian thuin kalplatani tin The Guardian hian hanron soita ani indona hian khovela politics le policy te government le governance te nasatakin halo thak danglam to thina tuntruma po hian Israel indona hian Khovela ramthen khatte politics chu anghong chomeka chumjinga chuan US le UK te hi anghong natber ani chomeka
Khovel ram sang tele organization sang ten UN Security Council thutluk na le European Parliament ten thutluk na hanlo siam to chu Israel chuan tun thleng hian hala zom lova chu wangin Gaza mipuita torna hi ti top wat ani thaina turin ram sang ten Israel nena ral thuam han ral thin ta hi ti topin ral thuam lama in sum don ton na agreement hanlo siam to te po ti top lai lok turin na takin an nor chome ka heng nor na zong te ring chok tu hi World Central Kitchen Convoy Gaza ka hani wangkha ania khathil thenga wangkhan Israel thu rol pui ram sang te chuan ral thuam Israel an ral chho thin chu ti top turin pressure an don chu asang tel ani tin The Guardian chuan voin khan han pong zara report atanga halanda chuan US hi ral thuam Israel nena ral chok number 2 ania ramdang atanga Israelin ral thuam alai zong atanga za samruk pariat hi US atanga alayania Germany chu apani nani in Israelin ral thuam alai atanga za som thumvel hi Germany atanga alai lu te anibok ani ti chuan Britain te Italy te Australia te hi Israel nena ral thuam ral tu ta jinga hantel boka ti chuan Britain hi hantel satlia mai nilawin serious supplier tia hansoi kher ral thuam hlom tak Israel nena ral chok thrin tu ani chitiang ral thuam hlom le lian jok te Israel nena ral chok thrin tu UK sarkar chuan thutluk na voin khan hanpung jarta UK Foreign Secretary David Cameron chuan pressure na tak mai kantok chome ka Masa UK chuan uluk takin ngai tuana kan senga hemi chungchanga hian thutluk na kan siamta international law nuaya Israel nena kan ral thuam te ral chok tur hian danang takin thil kalpui ania chuwang chuan Israel nena ral thuam kan supply arm export zongjong hi engma suspend ani ri don lawani tin apung jarta ani UK Foreign Secretary Cameron hian asoi zeldan chuan Israel nena ral thuam ral chua chungchanga hian legal advice poimo zual ta chu uluk takin thirnon vek ani towa ti chuan kan thutluk na UK position chu arm export license zongjong ta chu engma ti danglam ani don lawani ati UK Foreign Secretary David Cameron hian he thu hasoi chuana hi US Secretary of State Anthony Blinken nena meeting annai zo nuwa joint press conference annai na hapung jar ani David Cameron in UK thutluk na hapuan chungchang hi Arab media ta chuan an ngai mo hlea Gaza Israelin mipuite aswat na rap thak takhi UK chuan athlop ti nani anti mase David Cameron hian helaina hian dinpui ramdang po kannaya chungram ta chu ngai to na thuk tak seng chunga thutluk na siam tu te ani ve tho boka Israel nena ral thuam control cho hi license te engma ti danglam hom don lawani atia media ten hanzona changin UK Foreign Minister chuan legal advice kan don te hi mipui nena kan tlang zar don lova soiji na comment po kan nei don bok heklova UK a hian dan nuaya sarkar chu dinga ti chuan duang thil chu ati mai donani hati UK Prime Minister Rishi Sunak point voin khan thu chu asiam zui ve boka UK in thutluk na kan siama hian Israel nena ral thuam kan ral chua hi suspend engma hom don lova Israel thian thale athurol pui ramdang te point ral thuam ral chua hi antop san don lo boka mase kan thian thatak Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Gaza mipuita torna chu tiziaum turin ti turdanga nei te tingai turin kan dai sayani ati heti rual hian US President Joe Biden point Israel nena ral thuam an ral chua thin ta chu ti top le ti danglam tumna engma aumri lova ma se ceasefire agreement hi an siam pui thoi ni lo chuan America thop na Israelin adon mek hi chan mai thaidin muna andingani ati heti lai hian UK Shadow Foreign Secretary David Lammy haron tung chok veta UK Foreign Secretary David Cameron hian legal advice te puangzar tura norna anol hi thil thalo takania UK hian engtiangin nge thutluk na hansiama Gaza in dauna Israel tranpui zelan tumdan chungchanga hian UK sarkar thutluk na chu achan le wangle adik nge yamti
uluk taka zirchian ani thailo na tura an thup bonani ati heba ka hian UK Shadow Foreign Secretary David Lammy hian asoi jaldan chuan international humanitarian law chu Gaza hian nasataka bo chemai thai din huna UK hi minda meka chu chuan UK hi engtiang takin nge min hong don ti hi kan Prime Minister le Cabinet Minister te hian an ngai tu thleng lawani hati UK Shadow Foreign Secretary hi hansoi fia zuaila UK ingkai khwena dana hian sarkar na siam tu party tanilo party dang lian beratrangin UK Shadow Cabinet andin thaya Massachusetts UK sarkar nilovin opposition party lian berin in thanna lawam le turatana Cabinet Minister turte antlang zarna hanidau bera Massachusetts chu an hanilowa UK sarkar hi kaldik lota se antirnan David Lammy Shadow Foreign Secretary hian UK Foreign Secretary nathote diklole fel lalomani chuan chungchu natakin annor zui thrin ani tichuan UK a tuna sarkar na siamek tu hi Conservative Party te ania tichuan Shadow Cabinet din tu te hi UK a opposition party lian ber Labour Party te ani tichuan David Lammy Shadow Foreign Secretary chungchang hi tikhan kanrefia to turangaila atoi thayang berin kanhan soifia jok ani tichuan Israelin athurwal pui ramsang ten thuchu ansiama hian ralthum manga tranpuinan pektrin an ralthum anral chota chu Israel laka hian titop don loma sela thilphut an nei kha an soilang threwa haiwang hi animai thaya Israel chuan thutluk na asiama Gazami puite tranpuina tur chakjok le rangjok ka halu thaina turin Israel chuan romman na asiam ta Israeli Prime Minister Office chuan thuchuan siamdanin truck zali somruk le pariat zat mai ta chu Gaza nimina khan mipuita tranpuina tur thil tam tak phur chungin thon chu anni antia haiba ka hian tunkar thotan nia khan truck zali le som pakwa ta chu Gaza mipui tranpuina phur chungin Gaza hian thonlu anloni toni antipok mase hei po hi Palestine mipui ta chuan soisalin Red Crescent Society chuan anpon zardanin United Nations chuan tranpuina turatana rommanna ansiam jinga atlem thayang berin Israel hian ankalpuya Gaza mipuite tranpuina tur phurtu truck zongjong te hian anphurtur zat vevel chau phurin Gaza hi anluta achan chu Israeli inspection rules in phalchin anewangin heng truck tam tak lolut te hian anphur jingami azad vevel chu phurtlang thailoin Gaza border naivaya inspection hanai namhuna tranpuina turathon mase kaltlang pui thailo tam tak te chu anhu chiani anti hetilai hian Reuters news agency chuan report an pek danin Israel chuan Rafah khopui beitura rommanna asiam chu international pressure natak anto wangin plan a chu an kaltlang pui don lawa plan B zo kalpui turin thutluk na ansiam ta mase he plan B po hian Rafah khopuya hian ralthum manga in beiton na lian tak chu athlen tho dona Israel chuan plan B kalpui tur hian in buat saina an nei le meka Gaza City ta jingami Rafah khopui chunga Palestine mipui maktadoi chuangzat ta chu khopui chung mun franga trendarin sel tarada hanideu vektowa mase hetiang hian mipui te hi mun himlama son nima sela Rafah City ground offensive hi Israel hian akalpui tak huna chuan mipui ta thi na rap thak tak hi athleng thodonani anti Oxfam Chief Impact Officer Alima Sifji chuan Israel plan A le plan B hian danglam na vak anailova Rafah City ground na hindona rap thak tak chu cho chu ani huna engtin nge mipui ta tranpui na thoktu pol trang ten tranpui na chu anpek lunga sel tara mipui tam tak eile in tur chu engtin nge phurlun yang ti hi plan B a hian atel lova chuwang chuan Gaza City of Rafah hi din hundar thong taka ading thawani ati AFP lam chuan an soidanin UK chuan Hamas firfiak pol te hian Rafah City hi Israel sipai ten hanlu chilani chuan chiat na rap thak tak chu atheng ngai dona chu thil chu athen lo na turin Israel nena hian Hamas hote hian an mission zongjong te him takin arang thayang bera an chua hi atul tak zata chutianga Hamas hoten an mission mek te an chua zalen lawani chuan
Rafa Sitia Indona Wang Hian Ramdang Tam Tak Akang Kai Lawang Ti Hi Soi Thei Anito Lawani Ati Israel Palestine Hamas Hote Indona Wang Hian Iran Hi Trong Chuak Number Ania Tuna Chuan Iran Hian Ataka Chet Chua Hi Ashe Toloniin Mitam Tak Te Chuan Han Ngaya Associated Press in Voin Lama Report Anpek Dan Chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Chuan Voin Khan Israel Sipai Ten Iran Embassy Syria Ram Chunga Han Bayawang Khan Israel Hian Achan Let Na Natak Andong Ngay Donani Tin Ramadan Kut Mangtu Muslim Mipui Tam Tak Tukin Zinga Trong Trai Tura Pungkhom Tanhena Atiamani Khamenei Hian Mipui Tanhena Thucha Asoi Zeldan Chuan Israel Hian Atilo Top Tur Thil Hatia Iran Consulate Thi Khoi Huna Poni Sela Engrama Po Om Sela Chung Mun Chu An Bayani Chuan Iran Raman Bayani Ti Hi Israel Chuan Ahai Haulawa Ram Huai Obenan Huyaw Mek Israel Laka Hian Shremna Kan Pedonani Ati Kanron Puan Tuangin Syria Iran Consulate Beina Khan Misom Panhin Nunan Chana Iranian Revolutionary Guard Corps Member Pasari Antela Syrian Mi Palile Hezbollah Militia Member Te Antel Hani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Hian Asoi Zeldan Chuan Iran Chuan Israel Leilunga Ngei Hian Poikhoi Chanlet Nahi An Mudonani Ati Iran Supreme Leader Thusoi Hi Israel Foreign Minister Chuan Voina Vek Khan Achanglet Zui Ngala Islamic Republic of Iran Hian Ansipai Temanga Daireka Israel Ramchunga Hian Poikhoi Na Anthentirani Chuan Mailing Beset Set Chu Iran Tan Hian Meipui Al Rap Thak Taka Achangdonani Atia Daireka Iran Sipai Te Chet Nahi Israel Territoria Hian Voi Khat Po Athengani Chuan Israel Chuan Iran Ramchunga Ngei Achanglet Dona Iran Hian Ahlim Tha Po Alamu Ngailo In Dona Chu Amachon Donani Ati Nimin Tlailampanga Khan Hamas Hoten Thuchua Hansiam Dan Chuan Israelin Inremna Tana Proposal Hansiam Chu Qatari Le Egyptian Mediator Tenhena Trangin Andongani Ti Anpongzara Masehetianga Israel Demand Hi Engtika Ma Palestinian Lam Thirna Trang Chuan Athengdon Lawani Anti Mase Palestinian Militant Group Ta Chuan Thuchua Siamin Cairo Khopuya Inremna Tana Inbiakna Kannei Ram Hungbera Khan Proposal Pathum Ta Chu Pom Haloni Toa Chungzinga Chuan In Beiton Nahi Karuk Chung Cholsanin Hemi Chung Hian Mitangin Thengton Na Chu Kalpui Zofel Mantum Ania Palestinian Mi Israel Tanina Tangmek Tele Gaza Kanren Bemek Tachu In Thengton Turin Thutluk Na Siamani Toni Antivethung Hetilai Hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Chuan Rafah City Chu Bay Aningay Dona Gaza Southern City of Rafah Hian Hamas Firfiak Polte Stronghold Nunung Berchu Aoma Hei Hi Kanway Chet Malo Chuan Israel Chuan Hatop Sandon Lova Rafah Khopui Chunga Civil Meet Te Thier Chuakin Major Ground Offensive Sipai Ten Ankal Puitran Main Palestine Civil Meet Te Hi Munhim Lama Rafah City Tranghian Thier Chuavek Kantum Dona Tijon In Dona Athen Chunga Palestine mi puite Chenna Tur Mun Chungchanga Hian Tendar Po Chua Anitoa Puanin Tam Tak Kaisak Anidona Tendar Chua Anitranga Hunreilo Ta Chungin Puanin Supply Tu Tur Hi Ti Fel Anito Boka Rafah City Ground Offensive Kalpui Tur Hian Kansipai Ta Chu Anin Paitoni Ati Israel Defense Ministry Chuan Thuchua Ansiamzui Ve Boka Heng Puanin Ten Tahi Palestine mi puite Himnatur Satlia Anilawa Rafah City Israelin Major Ground Offensive Kalpui Tura Israel in Buat Sainani Anti Israel Hian International Pressure Natak Nuaya Rafah Khopui Chunga Hamas Firfiak Polte Nuaidar Tur Hian Ground Offensive Kalpui Tlangchu Atum Chiangin Ashriata Anthurol Pui Arms Supplier Lianber US Milk Point Israel Thiltum Hi Adang Chathai Meulo Chu Hania Rafah Khopui Chunga Major Ground Offensive Ankalpui Ma Hian US Official Tele Israel Official 10 He Operation Hanai Tur Chungchanga In Biak Nahi Kar Ni Lawam Tur Chunga Hian Nei Nun Le Anidonani Ti White House Chuan Anpongzar Tabok Ani
The Guardian in voin lampanga update nanai dan chuan Israel le Palestine hote inti boina hian Palestinian mi singthum sangthum zathum samruk velin nunna anchan toa liam tuar singsari sanga zakwa samkole pathum anom to bok ani